Чукотка губернатор Абрамович геологларны чакырганда инде өздерге алтыннар, затлы ташлар инде Чукоткада ким билмей әйтәсем килеп китә, иң бай шундый губернатор инде Абрамович. Чукотканы үзе анда булган да юктыр инде аның. Ана шулай иртән ашын Америкада ашы икән шундый Беверли Хиллз дигән шундый ниләрдә беренче бинч дигән урамнарда шулай ашый. Көндезге ашын барып Европада Монте-Карлода ашап кайта инде. Шул кичке ашын Мәскәүгә кайтып ашыйлар инде күрәсең, шулай тик җыри инде, акча түгеп инде. Әле 10-12 мең евроларга ашап кайта инде шулай бөтен җирдә инде шулай калдырып һәрбер җирдә. Менә шул геолог ята икән дә иртә белән уята икән. Америка, хәерләр дип чыга икән бер. Шунда шукчы карый да Америка ягына шул теге Берингов бугазы дип әйтим инде татарча инде, русча Берингов пролив инде Америка Аляска табан кычкыра икән шулай. Bir gün kışkırdı. İkinci günü tağın kışkırar şu kişi indi. Amerika hayırşiler deyip kışkırar iken. Hazır bu tağın uyanıp giten çocuklarga vermek yolluk birde. Üçüncü gün indik. Tağın kışkırar indim. Amerika hayırşiler deyip iken. Allah'ım etem bu indi gün sayın kışkıra başladı bir zaman bu şu kişi. Şulay işte indi. Hazır çıktı da indi çokçudan sırayken tegiyorlar. Nese kışkırasın indi Amerika, nindi hayırşı olsun bayıcı. Yok hayırşılar deyken, Alyaska'nı satıp aldılar, Çukotka'nı satıp aldılar, akşalara gitmegen mi kanalarını bir dedi deyken.